Checking in sa IFM, ang idol mong FM. Oh, yeah. Ada kurum siguro. Super, ya. Back to work. Ako na ni Apo Marcos Jr. Lagi po naman pailang dito yung kumpadreta nga kimanta dito kanta nga implay talang tatay. Ni Pivo Bryson. Pivo Bryson. Alay ka man day trivia na kasinda. Awan ti trivia kita ta kasin. Yung malagip ko lang ada editarakan ko. Ano na ka na? Pinartik mo't lang ang pet ko pa ilang sakbay ko pinarte. Tinagalakit Pabo Bryson. Ano din kiti kanta ni Pivo Bryson nga? Beauty and the Beast. Hindi kita. If I had sa bali mo day sayan. If I had to live my life without you near me. Nothing's gonna Sorry. Rest in peace, kumpad Pivo Bryson. Ti kantam ket si Bibiyag tulat. Alright. Ada to di kita na duma-duma nga pagsasao tayo. In Tagalog, salawikain, in Ilocano, pagsasao. I know that because part-time ako nag-gisursurot yung Philippine literature. Digiti pagsasao, borborcha, digiti bukan ni klase awag na dito Buddha, Daniel. Digiti na dumaduma nga literatura ti Pilipinas, including ti literatura iti Ilocandia. Kaskunada nalpas ti ani sinangani. Awan ngani. Hanggang siyak ti mangilipas din na kasi. Ay, gayam kasi. Okay. Tapos, umpisan mo, tatapusin ko. Sige. Ano kanya? Tinaanad a tao, adayo iti, tinaanad a tao. Okay. Adayo iti, Senate floor. iti plenaryo. Ano may kasin? Iti plenaryo. Ito yung sakmat kasin. Awan libeg adi aglinaaw. Iso ituloy mo. No awan iti korom. Libig no ka kami kasi. No awan di kompleto. Sige kasi. Sige man. Ti saan nagtakder? Saan nga? Ti saan nagtakder? Okay. Saan nga? Saan nga ag-vote, brother? Is tend to be recognized. Ti agotak iso ti nagitlog. Ala ti ituloy mo dyan kasi ti agotak iso ti nagitlog. Isumat no ka tayo nag-walk out. Sige kasi. Sige man na. No awan ti panagreget. Awan iti. No awan iti panagreget. Awan iti. Awan iti hearing. Natin kasi no anda inaramid mo nga naimbag hanggang nga ma-impeach. Okay. Ay siyak mo tayo. Awan kasi Gortang tagsapol ak man ti napintas teta. Okay. No anya ti mulam isumete. No anya iti mulam. No anya ti mulam isumete pag-walk-outam. Dali kasi ti kinaanos mangiturong iti. Atayan tinaanos. Iso ti panangiturong iti napintas nga pag-walk outan.
Ay, Dati nako. magkanya kasin. Aha. No anya ti inaramid mo iti pada matao, Okay. ket ana kasin. Tinayon na. No anya ti inaramid mo iti pada matao, Awan ti may baka kasi no di ka nakikita tayo lang noong 2018. Ay, busanak kami hindi may bakan kasi. ngem baka nga minawan eleksyon nga kunada. Ay, so pa Noel nga kunada. Okay. Ngem di tayo mo. Alwadam numatopraam blank. Alwadam no batopraam natayen iti dalan nga iti plenary Pag-out-out. Sige kasi, last. Sibagan kanyak. Last mo. Napindas siyang bot ko kalera. Urian niya, Mandela. Ala sige. Ti saan na makaturog? Ti saan niya makaturog? Meow, meow. I like it. Alaga natin. Dan sa session na dan order in the court kung kuna dan sa kasi no. Alwadam kasin, baka ma-expel ka mo. Halagi din nga makancel kasi. Ay, so pa yan. So, Lalo na, dahil doon gayom, gan bagay mo, chop pepe, pepito. alaga sinadalat ng agserbikan niya yo, chof akundo. Ay, ayat lang na kayo. Meow, meow.